Asa na si Sarge pa? Wala pa man niabot. Ako rin sa diri. Murag isa ka batalyon ng kalaban. Hi, my dear. Kumusta na ka sa Amerika? What? Ay, English man ini. How are you tonight? Well, I'm good. How about you? I'm okay, I'm fine. What? English? You're so beautiful today. Oh my God, thank you. You too, you too. I just want to ask you a question. Do you like me? Oh, sure. How about you? Paita ng grade 5 na itong nahuman ay. Oh no! I mean, your body is so beautiful. Can I saw your body? What? In front of my face? What do you mean? You mean you want to see my body? I wanna saw your body. You mean you want to see my body? Basta ipakita mo lawas. Nag-listen ako English. What? I want to see your body. Okay. Just wait for a second. Okay, stress na ko. Hindi na ni makaya. Kailangan ako tagon si Sarge. Let me see your tits, please. Let me see your tits. Hey baby, you're so bastos. You want to see my teeth? No, not that one. That's the one over there. This one? Uy, sobrang atot ka naman ha. Atot kay ka. Sarge! Agent Ray! Kailangan na mo imong tabang, Sarge. Oh, Tabangin ni Sarge. ang problema? Gigira tong kampo. Ay, buti kamay. Kaya naman mo na. Kabalo ka na, Sarge, pero di makaya, Sarge. Tagan kay sila sa kalibo. Sa aso na itong training ako sa imo ha. Kalimutan ka to? Kalimutan, Sarge, pero kailangan na mong tabang karon dahil, Sarge. Nagunsa day ka di, Sarge. Busy ba ko din sa computer? Mas importante pa rin ako sa imong mga tao. Busy ka rin ko. Nanawag akong afam. Sa Sarge, Ang general na to. Kausa ka mga Agent Ray. asfam sa ato pa. English. Natural Agent Ray. Kailangan na to US Army backup. Padulong ka maligo, Sarge. Uy, tabis kay ka. Namulay mo aping lagi, Sarge. Sismusa kayo eh. Nanawag ka ng general no. Kailangan makikita taniya nga nagpula-pula tong aping para malaan nga nagika kagira. Kalasa. Sarge, bisan unsa na kay importante, kailangan ka karon namo sa kampo. Pwede i-ceasefire lang na? Ceasefire? Dili pwede, Sarge. Mamatay na itong tao dito. Tara, Agent Ray, nabuisit ako. Salamat, Sarge. Mag-una ko. Nakusagot sa magulat ko. Where are you going, baby? Let me see your tits. Let me see your tits. Go. Wala paghuwat. Uy, apurado may kang Amerikanong hakaw pag ikaw madalang kwarta. Sarge. Oh! Sarge. Asa kalaban ni Agent Ray position! Dito, Sarge. Hapit sakpan tayo. Tara. Move! Hinahingi ng Agent Ray. Usibalin palibot. Asa kalaban? Tura Sarge! Tura! Tura na! Asa ko man! Tura pa, Sarge! Dito! Wala na, patay na! Tura pa, Sarge! Dito! Ay, Ano sa mga gitirahan mo ni mong kameraman? Sorry, Tupa Sarge. ba naman sinas, ana? tupay breaking sana. Okay na ka? Okay pa man siguro ni. Tura pa, Sarge! Sarge! Agent Ray, Yes, Sarge. position diya. Yes, Sarge. Kining kalaban, Agent Ray, mga pila ni sila kabuok. Mga 300 na sila tanan, Sarge. Okay, cheers, position. Ha? Dili ka. Fifth position? Una, agamay pagrang ko. Pandamay. Agent Ray, tanawak mga sila banda. Sige, Sarge. Usay balita, asa mo sila? Sarge! Negative man! Usa? Usa negative? Negative lagi! Ay, galasgaw, asa mo na utok. Ay, nakatabon, oh. Sorry, Sarge. Ako, balik! Ha? Oh, no! Nausa man ka! Sarge! Mga gwapo sila tanan! Ako, Dabi. Position. Ako diya. Ay, mas klaro sa kong baril. Tama kay Agent Ray. Ako na din, Agent Ray. Ako yung bahala din. Tayo ni Sarge ba? Basta mga gwapo nga lalaki. Atat kayo.
Sige na, Sarge! Badya na, Sarge! Iga, pagdali! Kay open kayo! Agent Ray! Agent Ray! Sarge, change position, di ako be. Disposition ta? Oh, Nga naman, sad! di kaya pa sila, maluya ko. Kabuang. Naanapod sila. Sarge? Unsay mong gisudaan karong adlaw? Ni maho man. Focus lang, Agent Ray! Kaya kung nakikalaban diha, naapoy kalaban dire. Sarge! Ninjas-nas na sila! Agent Ray! Patay tanan! Kira kay Agent Ray? Sarge, good job!